Fight ba nong shong snong jong gedong riboy, menta kasngi kilami ban pendap, laga kamram banjit yu nong ikmat, Shaka Khasi Hills Autonomous District Council Election MDC, hakane kasngi la sakhi ya kajingwan tab vote daki samla, ki rangba ki long kumi, kumjuru ki kertong naki political party, ki baper. Ka kamram bangaladep ban tab yang kata kabut jonga ban IT ha kita kinong yalam ki bansalong kinong job tengah kami lenti ba kita kinong yalam jongi ki ba job hakane ka kwentensi jongi hapo jonga ni daerah umsning ngakmi lenti ba kilong sisya utau so jong kajing ya trilang haparo kikam kijam ban pek ban kmi ya uduk usuk ya kayeng kasem jongno kabangat hakata kacing kabakrau tentang kita hi ngadon ban ai kuplay kelumlang ya baro ki kandidat ki belayang hakane kasngi kabak hadu menta bangilala ban pendep la jong ka kamra kuplay sibun te marketa ngaru nakaliang kejonga ngadon hi kajing kermen ban job ya kadi election mar ngasungtu adin ba ngalayo ban lek syaki polling station ki baper berpo ka nopok susi ngi ya kajing wan jong ki nong tabot syaki polling station baper ka wan rai ngai kajing kermen ba ngan poi hi sakatong Terus juga kalau keditap juga vot ada kasi kalau ka dik abis kemudian kata jing action juga dipakai mereka baik MT kadang juga kalau dan bangilan tetap yang ada vot itu ki kandidat yang kalian makin terihok kejong bentar yang pendap kejong bentar kamtam bangi kon kasi bangila banyo gano ka kam bangi terang kamtam bangi sinta kasi bangi jar kam jam tentang aku makan kaba lah tahi Sebenarnya juga pengawal mencap yang nak buat benih kalau bagi ni nak bagi cinta, long bagi pet yang sudah tahu yang long sana sini, benih ada yang saya tentu buat bagi yang roy kepas, tentu long bagi nak bentar pet ini.